Kashilong Lajong Football Club kelajam sak final hak lempung ilaka jong Kashilong Premier League. Hadian makala ben pelem no ya Royal Wyandotte Football Club da Shigo Lanot hak je kon ke Balong hak South Trek mentau Naiweng ha Jawaharlal Nehru Stadium Shillong. Kani ke jingjab kelawan urlong leng baka gol ke bala tab da orang ilaka sakman Uridim Tlang hak minit ke basau persan jong ke last tab. Hak ni ke je kon ya ke semi final ke balai pro artili ki kan hon ke ya kon ting nado ke basdang. Kashilong Lajong kala penlen no ya artili ki ke buksiar. Hak baka way lalit day na try ding goal pat ka way pat kala poino sabar jong ka goal hak je kon hak kalamiat pan ka je kon kala long ka bayak khan bat kirang ila ka jong baro artri ken hon kim sem la yo ban tap goal hak je kon hak kalamiat pan ka je kon kala long ka bayak khan bat kirang ila ka jong baro artri ken hon kim sem la yo tap goal bat ka bala pelong ya ka Shillong Lajong Football Club ban job da si goal la not bat yo rong sa final dagni jing job ka Shillong Lajong ka bala bat ya ka nam la do hak ayam ka bala la kan pen kre banyak kon final persa ikarang Rajet United Football Club ke Bansalong Khandai Trek Hamadan First Ground Polo Shillong.